Ime ye wodi ya Gachuba ikinyuru kia Butabori bunge ya Gitutu Masaba county ya Nyamira litikulia rero nigolio rurechira nyako balikwanekwa ase amate yo mugaka makoli nyangau oyo omurugyo ye anyatuka bagakwenigwa emyaka ene yarire tigakyo mugako yo anyatuka bagakwenda bosyo bwekagambiro nikambiro kurwo ogochika una omurugyo yoye oyo so yokagire kaba omurugyo ya anyatuka bagatinda kurwa sayo egekugera ere akomokana tali omurugyo ye nigendukirira ikinyuru kwimuka igoro na kogaya nengane yo ase omurubuli bwensi yo anyatuka bagogotinanigwa morikito Vatigadi Gisemba nigekarana sayo na gotware ndia oroboti rokobwati Omoichano omonene ni obwatire ase kinyoro kia Butabori ime ye wodi ya Gachuba ebunge ya Gitutu Masaba maiga yomosacha okorokwa makori nyangau ukana amati yaye buna tayimaiti Homosacha oyoiga nigo atameire ekigambero naboigo onyorire ogochika wogotindokora omubere bw'omurugyo ye maiga ye myaka ene oyo omubere oyoretira Kilie kama nyene, hiyo na aliko manyoka. Na watoto wanasema ni wako? Hiyo mambo hiyo mimi sinajui. Hii kesi imeongea miaka 3 na nusu. Ilianza 2022 karibu mwezi wa 12 lakini ikaanza iliongea miaka 3. Koti ilisema hii miaka 3 yote inaongoja watu wakuche huko kusema watoto ni yangu. Lakini hawakukuja. Hawakukuja. Hii watu tulienda na yeye kotini ni watu 3. Hiyo watu 3 hawakuleta hiyo watoto waseme ni wangu. Chachi alisema toa hii akawaambia toa kaenda mtoe mwili. Omurugyo ye nigo aenetigwe omwaka w'ekirubere na merongo ebere neyemo nonye enyuomo yabo yabwate engusanano korende komenta obororo aso bonde nigo boigo abakanire abana banyagusira ekoti geodete iga abantu bari bakwana batatu batindo korumubere ebiri abozibori magori bayo tindo kore korwa soyo korokwe plentiful no manyane compound yi na ndorange ne gisiri kiaye barusyo bande gutindeka ase barojara abagi jababwene te gutindeka Omugambe bwesa application ya Girango wayenekirie abana bo mugaka oyoiga nabaye Nabatebya national mission cyo musini assistant chief wa Girango. Mwanafunzi nara anasome Timanwas. Nikiwa mwalimu kabla niingie kazi nimemfundisha huyu kwa shule yetu pale Manwas. Na ile jina alikuwa anatumia ni ya yule mzee. Yule mama yake nilikuwa namjua. Wakati mwingine walikuwa wakija kulipa pale shuleni school fees wanaandamana na yule mzee. Mambo ya koti lazima tufuate, lakini kuna procedure. Sio siasa amewaambia. Sasa yeye wacha arudishe ripoti, hiyo ngine Mungu atawasaidia. Maminja no kugania kwa mugaka oyo ona omobere bw'omurugyo ye gutindokorwe nigo ekinyoro keimokereire igoro na gukana ogotindokorwa ku mubere oyoiga uyu nishomekia mtu ajitegaiga buna bakwana tata byaro radio na makobya radio ona tosoboleta ngomba maene tokaira tutaribori mo stobwate manga ntonyote ngomba mbona tukonyo gisemi eskuru kyekita konyonga bona teta tundu ngaja koira ende kaya kungacha abantu bane ngaigwa na renge kurunu muswati yabuna ruara paka buna tinde kwa na ngaja chete bana biria antu go twaro tengana mokungo ito naende ekero biria arengo mokungo monga ngakimosa chondo orogete gateba ngomukungo anangiri na nikubalia nitoe mwili. Haya. Kenya siku hizi hatutumii nguvu. Ati sasa tumetumia bunduki, matia gas. Watu wanazidi kuumia. Tutarudi kotini. Tuseme wananchi walifanya nini? Abana bo mugaka oyo nigo baganitie omorembe ekibatebire engusanano nigo yarenge gati ya baibuli babo kwa majira ni Jared Makori. Mimi vile nimesimama hivi tangu utotoni wangu mpaka nimefika hivi. Mimi najua ndio baba yangu. Baba yake alikuwa kaka yangu. Hata na wakati alikuwa anacheka na alifunjikia pale. Tulikuwa na yeye.
amebeba chakula ya ng'ombe na mimi niko nyuma yake. Alivunjikia hapa. Mimi nikaacha shule nikamchunga Osi. Ndio sababu niliacha shule kwanza. Mimi ile kitu nilikuwa naomba papa yangu achane mambo mingi ili imeisha na mwenye amekufa amekufa. Atupatie amani tuendelee vile tunakaa. Hingo ripota Getembe korwase kinyore keiga kya Butabori imeye wodi ya Gachuba bunge ya Kitutu Masabe county ya Nyamira. Mche Fatigad Isemba